movement of suhatu na ho na hirin nuten panman lawa army holo ako se yo se ho movement of sulasam thelo se na hon bai thada handle nan bolo hi nute thahat na akilangin na chungwa inam mipi ho se thalengin ki pathu velin kan pong ne igamu adu chaba ho gat dawahin chia che hon jong yang mi thad wa hipun min ei thad wa hin min ei thaw hin min agama parai no da hin chia chu ho jong igam sunga ki vai hom taw te iti wa hin chinadinga chỉ số bốn hình như là nút trẻ hoàn pan nát ta nan lau he lùng mô nan nín in sung a rong min nuông lawai le nom lawai hin he ta bang chun gam tum khat itun dawn de wa yong min nuten pan nan la ma wa le ilo hin di wi ti chu ke sei non nen an tol na de lut nan thei la wa chu cha phan na bye bye ti di we ấy cái mình vai làm pha rồi về cha thật là bên tàu đi làm thì tôi mẹ cho lệ mi pin này cha rồi đâu xí itu ta kita đây ta perhatian game pemain sih mobile kum somwa Manipur lo ya yang sawa kum som sungai kan tau tidur Niti meherno mama Haokip chu central government in ipi responsibility hin last central representative central in Senate Assam Chief Minister Haokip wa aman ang santa se chu central government in zone cookie zone mi te chu la tem from thei ngon ke diu chi chu ka thei tao hi ati wa hi ichen kon thei lo diu a het chen lo hi ta chu le boi na hi no para hi lo ke het chen ta ve Chule a victim hi no when chale hi rin no na offensive na ball po rin no do attack ki ball we te ke ha chi no we pu hi iti ya chu e ho din chan lo chu central lung ge la lung na hi a hi a part chu chen phong pio me le ho government thal tam pi la do ho ai lo wai le Emo kuho applicable jingla lai pao he tham khat akisu dai lo lai le ki hona ki pan thelo hi je cha cham pat dile hi howla nga ha di lungi thunno ti cham pat le sa di kita ta phim son tu mai pan jing di ti cham sei no he chule pathin pan piwin kunanga kikuk ngai lo ala kibok ngai lo elected representative of CCO kituto tai ke kibok win pur bung jingin wante lo ma ta sa dam lo wangin achapa ahi lapia ro pa hi aloi lo hi ke kizako jingin kituko tai separation from Manipur kuni sangai ni kichipin pathian thalbo hitin Chikiru rin miti zo masanga lewa ho ka kiboy na ho ibon ni hay melulu ucha insul ka hidano kita gel no rin pathian elam ko nu hi ti ka he chi chu kichi
nam kadihina unsung kadihina hi thasolawa thilne wa puitlawa punure chatel kanul kapatel ipun khona ayo lagi ngai na khosa je muntunin kegan sura nunun keceng ya kamson ho yang kamsuna di papu saya dengan pangaci dengan mutia saya dan kenteme sudah mutia kuna Herman tentang mahila free time hunggang wilmang kisah betul communication gap au mahila daw romi iki daw tolong dia iki gibu tolong dia MLA tata SO group tata CSO langkai tata tujuan separate administration movement different involved also nutera har katte involved sathi ho Sesu muti no lungera hernom elowele zano mamaile kanduni pahin pengting ia kan kamu bisa pito rutin itu ka kalison kompenting di homanan zano tektimoni langkai hoyan lang nutera kan aku dia sudah mau melawele headset mo mamaile kizan maruti tak cuma kata hupeng tu alaka isi ulah asik lagi bangun itu kaya kali kata siam tu bangun ini zata kau itu mulai pule akhirnya umen di bangun itu kalau itu nak kerja muka sama tu ham gendan itu nanti lampau aja ila ka korsam si bagong kengan akipana bulan bo kadiya wele korsam pati tuanin banga koy no na tuan korsam community ka IPLF leadership di pamailo ya siran gay kadbe upil sa tibre ko timo piwa sute to ketika behi ada kan dum no ono ci sana ai ma hi behi wai ya kina wai ben kon experience au ke ga wai ya kin to ha to transformation sina a di movement ong pan to kha man tu government order pe man counter kha ai ke le ai man ku government in central government le ai ke le khatwa recognize ahia bang teng amang adong ni wa waya masud group te bang le si do like ke si bang di ban waya lu kim lo di mo si bang ko sa bang te ya ko wa lu kim lo di si di ni ta ko la ko a o ti le ma ka su group te dong ni na bang a lu tua ya a ke ten total person ti wa no ki si na ti bang ti ya si bang le hon lo ka te wa waya ka bring su agreement su ground rule violate tahi ko bang ma violation kani kewa state government central government dalu kamangwa himalayan yai bang atwa ma ko ning kha be patwa ma di ke ko ma di ka ke na no ron yang lo bang ja karun bol kuma why su ground rule pen on su sa sa ka ke ma di ta ke lo ma hi ko de total special ma cô đề nghị cái hiệu chi phí lên muốn mấy anh muốn cái gì quay lại cái này leadership chúng ta là bằng admin muốn tòa lại có sang chỉ phải ông câu lại nhá cái gì đó mình không ghé luôn cái gì mình ghé nè cái gì bằng không nè chỉ là quan hệ cái nó không tỷ lệ không phải mà đầu gì ya chỉ là cái đó này bahwa yang lebih dekat di mana jadi korsun si pemka MLA pemka saya ahia MLA pemka coordination committee aizola
conclave này hoặc các coordination committee cả ông lệ hồi đi chỉ là hia vậy cả UKIP Manipur ITLF IKLF Zoning Council chỉ là President Secretary cả aki coordinate nang chỉ là đều hia cái lệ ông piang kia cả đủ thứ sam bằng dệt là ông piang kia quay dệt trên ngành khác như pi là confusion ông mà abang teng hile ente kiguang kan ang hiya min galon boy kum mo ka hi chianga bang mai liam chi zon lai hiya ibon khial le om dia ibon kham le om dia quay te le thei siam tong dia tua koi sun khat pen chi le su group te rong eso anoya talo tabang ni azichu eso anoya to tripartite dialogue hin tuai government of India to isu group hawen political settlement dinga direct by tripartite to lawa bipartite talks ai tai so le demand no ITLF in the pima so le MLA Paolienlal President Malakapono, Home Minister Akapono, separation from Manipur to Yeso Guru in Biutan, in a confident of poet to the same one. We are in the trees are part of the law. Hakadili of the Ace unity, a paison of young, chief of quite in the game of the Tinarna di semua tinarna kita belum diulai ya. Kesulo dulu. Apa nama lo? Zomi, aikile paite cikau mati siap. Thà đối cái là cookie chỉ có cái hiệu được cookie giống như còn tên chỉ có vài tiếng bị có chỉ là tên politics tài sản cái này thì kalau muốn đi dia thì không xong dia đi saat aku mendapat administration itu jadi jadi pakai mengenai Mulia, si bawa nuke tu kau dia, wala mula tu project dia. Kena paisan nanti. Thank you all. TLF women winte itu pinai kambo finance atai lele diu orang main 30,000 kontadi.